Nginibingelele babukeli be-Select Africa TV igama ngikwazi nguThobisani ngwakamthembu le i-Select Africa TV i-TV ehlezi kunikeza okunqa phambili wena lapha emphakathini sinilethele abantu abakwazi ukunisiza ngabakwenzayo bona emphakathini futhi njengoba ningibona abafowethu nginomlaphi wendabuko la insizwa ngiyilandile ngizohlala nayo funa siyixoxe le ndaba ukuthi idabukaphi insizwa isukaphi uhambo lwayo bhuti wami sikubingelele sikwamukele kwi-Select Africa TV. Yebo, ngibonga kakhulu ukuvuselwa ku-channel yethu lenkulu kakhulu eNingizimu Afrika. Lo okhulumayo uDr Mbingo usuka ezweni laseMpumalanga. Ngokuphila ungumuntu ophilayo, othandazayo, osebenza ngesimo sobunyanga. Yebo msaka. Usebenza ngesimo sobunyanga sixakekile singabantu ziningi izinto esizidingayo ziningi izinto esithi siyazenza azenzeki. Ake singene kunento ebesike xoxa behind the scene la khona ebesikhuluma khona ngemidliwa. Bengifuna ukuthi ke sicacisele abantu ukuthi yini lento abayibiza ngemidliwa. Umdliwa uhlukene kabili. Kulabanye umdliwa udaleka lesikhani kubhubhe umuntu kwaphambana inhlabathi zamathuna. Kwabanye umdliwa kuba umuntu osuke wabhubha ekhathi ekhaya. Uthola ukuthi ekhathi ekhaya lo muntu akayena wala ekhaya. Umuntu wangaphandle mhlawumbe lo muntu asevele linye labanye bantu. Unelisiko lakhe lo muntu lagqilekile kakhulu noma laphila kilo kakhulu. Manje lo muntu uma efika la ekhathi ekhaya utawufike achelanise lamadloti kuphambane le mimoya la ebaleni noma letithunywa tala ekhaya. La khona ke sekufika sikhathi bathi labanye bantu kunesipoko la ekhathi ekhaya. Yebo kusuke kuyisipoko ngoba lo muntu usuka angasiyena wala ekhaya. Kulabanye uthola ukuthi lo mdliwa udaleke ngendlela ukuthi lo muntu mhlambe wabulawa endlela thide. Ngoba uthola ukuthi umuntu efike ekhathi ekhaya atawusebenta abhadalwe ngenkomo mhlawumbe kulabanye abhadalwe ngetimboti. Uyabo mhlawumbe labanye babhadalwa ngamasimu. So kuhamba kambe isikhathi babuke sivuno salamasimu noma babuke inzalo yaleti inkomo noma yaleti imboti bese babuka lelinani lalendo ukuthi lapha sesihamba siba nekuluza bese bahamba umfofobeta uthola ukuthi kuningi lokwendiwe emuva sangathi thine lapha kulesi sikhathi uthola ukuthi leyo seyihamba izibanjwa dimbeyo so emuva kwaba nento le kanje le namhlanje sehamba internet inkinga abantu labaningi bahluphekile ngaleyo nto kakhulu hayi kancane namhlanje ufiqe abantu umuntu ekhathe ekhaya wakhe indlu lenye uyakhe emasimini kwa uyakhelelwe yamuntu lo munye umuntu uthole ukuthi ekhathe ekhaya wakhile indlu yakagogo kunendlu lenye lata yakhe adude nesibaya kunendlu yakhelelwe yamlebeka lusathi inkomo lo yamuntu unelisiko lakhe laphahlelwa ngalo unendlela yakhe lalungiselwa ngayo umsamo wakhe ungeke lo muntu umlungisele umsamo angayena wakeni ngoba lo muntu uyindida akasona futhi sive sakho lo muntu ungumuntu ungilolunye lihlobo lomuntu kungako ke bese kuthiwa ke lo muntu ungumdliwa ngoba ufike adle la ekhathe ekhaya udla lelikhaya noma udla lamadloti alelikhaya kubuse yena yena ungumbusi welikhaya ufike abuse la kungamelanga abuse khona. Hayi wayibeke iyacaca lento yomdliwa ngicabanga ukuthi ababukele ekhaya bayizwa futhi iyabacacela mhlawumbe ake singene la emsamo ake singene la edlozini lento yedlozi engicabanga ukuthi iyona into ebaluleke kakhulu futhi esidinga sonke la emhlabeni ekuthenini yonke into yakho kumele uzazi impande zakho ukuthi uphumaphi emasiguqa la emsamo sisuke sicela abantu bakithi abadala ukuthi basikhanyisele izinto zizimbi lento yedlozi ake ngicacisele la. Idlozi amadloti ehlukene kuhlukana kwalamadloti angeke ngisho ukuthi lidloti leliphila nami kungaba ngiliphi but umuntu emhlabeni unesimiso unelimisa lemadloti lamabili lakhabo make nelakhabo babe kulawo madloti lawa kunanakulokuya ekuthiwe umndzawe lindiki nemndzawe nemnguni nemlodi nenzonzo kuleto into leto kuba khona into letihambe tigcine so uthola abantu bangena entwasweni babamba amagobongo abanye babambe ilokhwazana naku lokuya ekuthiwe ingwebo
isihlathi lesimhlophe leso sokuhlambulula tinzuzo ekuhlambulula into etiningi emzimbeni wemuntu nesithunywa kanjalo ngoba kukhona tinto letiyaye timbathe etuko emadloti kubese sekubuya sesingenelela emsamo umsamo kubantu ngulala liphahlela khona ngulala nibikela khona emadloti akini la kubikelwa khona emadloti akhabo make mhlawumbe emadloti akhabo babe ngulala la khona kushiswa khona impepho ngula khona wonke umuntu abika khona inkinga takhe kuthiwa nje ngiyahamba ngejozi ngiyofuna umsebenzi noma ngiyakuphi la ngiyofuna khona umsebenzi mhlawumbe ngiyaphuma la ekhaya ngiyowakha umuti tawuba khona la ngitawungeniswa khona mina ngibikwe kuthiwe nanga umntwana uyaphuma nangabe ngiyogalelwa lisoyi noma ngiyojujelwa ihlahla lapho kufuna ukuthi kubikwe lokho akubikwa kodwa ebaleni kubikwa emsamo la kushiswa khona impepho la kungunyelwa khona imbuzi ngoba ngulala khona into letiningi tiyayifike sithole impendulo khona futhi umuntu enzelwa umsebenzi lotside webudlodi noma wasemsamo ngula khona afike naye abese ulala ngakhona alinze ngakhona kodwa mangabe indzawo ingekho kuyaye kubese kushoda imbengu ukuthi yini lengentiwa ngoba angeke phela umuntu ahlale ebaleni ngeke phela umuntu angabikelwa ngeke phela umuntu angaphahlelwa wonke umuntu uyaphahlwa wonke umuntu uyabika wonke umuntu kuba khona indlela thite lehamba kito temasiko akubo wayibeka dokotela wayibeka iyacaca ngiyayizwa and ngicabanga ukuthi nomukele ekhaya uyayizwa futhi uyayithola kahle dokotela kunalento ezothi mina ngithi ngiya emsamo ekhaya ngiyabeka izinto ezenzekalayo ngithola ukuthi noma ngiyahamba kubantu abalentuzana ababonayo njengani kuthiwa idlozi liphenduliwe lisuke liphendulwe kanjani idlozi thola ukuthi into zama zingihambeli kahle inhlahla ayiveli idlozi nakuthiwa liphenduliwe ngulala khona kuthiwa kuhambe kogangwa enzaweni la kuphumula khona labaphasi noma la kuphumula khona laba sebangasekho mhlawumbe emathuneni noma mhlawumbe emsamo batshonje impepho noma batshonje inyongo yembuzi khona batshonje umhlwehlwe wembuzi noma bafike batshontsha ukhamba lwasemsamo ngula khona ke uthola ukuthi idlozi liphenduliwe idlozi kuphendulwa kwalo kungenzeka mhlawumbe ekhathe ekhaya kwangena umuntu lonesithwalo mhlawumbe umfowethu noma udadewethu noma ubani la ekhathe ekhaya mhlawumbe kwakunabo umkhulu lebekade betshathile ngoba idlozi aliphambaniswa ukutshonjwa kwetinto thite emsamo idlozi liphambaniswa ukungena kwetinto leti wrong emsamo angeke idlozi liphambane uma ngabe tonke izinto titonzile tasemsamo ngoba inkinga yaletithwalo kwatona setiyabikwa manje emsamo kani phela letinto letatingabikwa vele emsamo tatentiwa le emasimini noma le macekeleni le ukuze tikhone lokuphila tingawuphazamisa umsamo but namuhla sowuthola into eziningi setiyentiwa tiyabikwa nje ebaleni tiyabikwa but leto sowuthola sekuphenduleleke emadloti la umunye nakathi uyobika emsamo uthola ukuthi akusendeke uyabo nakasilomunye uyongena afuna ukukhulumisa amadloti akhabo make sekuba likhuni ngoba lapha emsamo sekukhona lesekwentiwe sekunesilwane lesesingenile athi lomunye nakathi uyophahla emsamo athola ukuthi nakacedza kuphahla nakacedza kubika acela tinkinga takhe ativiwa nguye tiviwa ngilesi silwane lesibusa la emsamo uma esuka lapha uyalala phasi uyaphumula ufuna ukuva ukuthi bomkhulu nabogogo baphendule bathini kube bede ianswer lebuya kuye esikhule sikubuye ianswer utawuphupha mhlawumbe alala nesilwane noma mhlawumbe aphuphe mhlawumbe alwa nabantu afuna ukubulala abantu lapho kukhona silwane lesesingenile phakathi lesidla inhlanhla lesidla lamadloti lesiphambanisa tinto tethu sonke la ekhathe emndenini dokotela mhlawumbe uzothi umuntu ekhaya ngisizakala kanjani kulenkinga ngenxa yokuthi ngiyafisa ukusizakala ngiyilona lenkinga ukuthi emangithi ngiyakhuleka ngiyazama kubantu abadala ngiyababiza izinto ziyaphambana njengoba uchaza nje ngisizakala kanjani mina ukusitakala kwebantu kuleso simo leso bantu bakithi asebaqonze ukuthi kuphengula
nokuhlolelwa asebathole umbhulo loqonzile ukuze kutholakale umnyombo walento. Nangikhuluma ngemnyombo ngikhuluma ngento le deep noma ngikhuluma ngesisusa sayo ngoba asikho sihlahla noma sicu lesingavela emoyeni sinetimbanze sato phasi la khona ukuze ukhona ukulungisa inkinga kufuna ukuthi uthole lesisusa sayo ukuthi kwaphambanapi ngila khona timbengu tisebenta khona ke lapho uthole umuntu asasitakala kodwa uma imbengu ingekho kuyasita nako ukuthi ekhathi ekhaya kube khona ukhamba lwenu noma kube khona mhlawumbe sihlati sendeni sisebenzisako lenta ukhona ukusiphehla nisikhulumise ukuze nimemeze idlozi mhlawumbe idlozi nimemeza ngesihlati lesithite kodwa hayi ekhathi ekhaya niyaphuma niye ngaphandle niyekoshaya sihlati senu nimemeze idlozi nifune kwathi ukuthi yini lemfihlo yini lelahlekile yini lephambukile uthole bantu njenganyalo lesikhathi samanje bantu bayathwasa ngesimo sokuthi ekhathi elokhwazaneni ekhathi ekhaya kwakunesitshatho lesasikhona esasingenile manje siyabacetha ukuze bamise lokubhubha kwabo la ekhathi ekhaya uthola abantu labanye sebayathwasa uthole abantu labanye bathi bayakothwasa kanti bafuna ukuvala lento lengene ekhathi emsamo lengene ekhathi edlozini labo yebo kuyalunga kodwa kunesikhashana sako into lebalekile kubantu imbengu iyakhona ukuqonzisa yonke into lephambukile emsamo yonke inkinga leconzene nawe ngoba uma utawuphengula na ufika utocela imbengu kumuntu utongena ekhaya lenyanga uyophengulwa kuba khona lokudlako nawe ngaphakathi lokudlako kusuke kudalwe ngulokungumnyombo impilo yakho kodwa uma atakuphengulela afika ashaye lento lotele yona kuphela lo mnyombo wona utasulungiswa yini ngoba lenkinga itawulunga but lo mnyombo ngeke uzulunga ukuze kulunge kufuna ukuthi kubanjwe letimbanze lephasi ukuze ukhone kuphila umuntu bantu sifuna abathuthuke lamhlabeni bantu sifuna abacebe la ngaphandle bantu sifuna bangabi netinkinga ngesimanga semsamo abantu ufuna baceba abantu bathuthuke asikhiphukele eMpumalanga naba abantu sike sayixoxa la behind the scene la besixoxa khona sithi unawo umuthi wenhlahla unawo umuthi ukuthi abantu basizakale dokotela awungitshele ngalomuthi umuthi bantu ukhona umuthi wenhlanhla mningi ngisho ukuthi uhlukene mhlawumbe kathathu ngidigaba ngoba umuthi ngeke ngudalo lokuthi umuthi wani lo kodwa abantu into engabakhanyisela yona ukuthi likhona libhavu lenhlanhla ekhaya ikhona izingcabo zenhlanhla ibhavu ungalithola lenhlanhla bese kuba khona ke nezingcabo zakhona bese sekuba khona ibhavu lelinengcabo eziphakeme ngoba ngeke kulingane konke bese sesiyongena endzabeni yesigubhu bantu labanye bathi kuyisithwalo isigubhu ayisona isithwalo yebo singasho ukuthi kuyisithwalo ngendlela abantu ababona ngayo ngoba into nase isithwalo isuke seyidla igazi akusiso isithwalo uma singadli igazi mfowethu ngoba isithwalo sisuke sifike sidle igazi sidle ekhathi ekhaya kanzi isigubhu esingadli igazi angeke usifice sidla ngeke sidle ekhathi ekhaya lesithwalo yiso esiphambanisa umsamo kodwa lokho okukwenhlanhla ngeke kuphambanise umsamo ngobe lokho uma ugaya ufaka imithi ufake inyamatane ufaka amafutha nemafutha azo futhi lenyamazane ayangena phakathi uyabo manje yonke lento ihambisana nalobunhlanhla nalamadlodi naletithunywa takho ngoba akukho lotawukwenda idlozi lingekho akukho lotawukwenda sithunywa singekho akukho lotawukwenda umuthi ungekho akukho lotawukwenda tinyamatane tingekho konke lokho kuhambisana nalokuphila kobunyanga mhlambe uzothi umuntu lapha ekhaya zonke inyanga manje seyikhuluma ngegubhu
mina ngike ngazama asingisebenzelanga. Mhlampe sizothi ikuphi inkinga kuyena noma uyena ngayilandelanga imigomo nemibandela ukuthi asebenzise lesa sigubhu. Imigomo yesigubhu yehlukene mfowethu. Angeke ngisho ukuthi isigubhu sami sinendlela yaso sodwana. Kodwa abantu emhlabeni nguloyo naloyo loyinyanga unendlela lentela ngayo isigubhu sakhe. Unendlela lagaya ngaso. Lokusho ukuthi na ufaka umuthi phakathi. Lo muthi lo ufakako uba nendlela yawo ukuthi ubika kanjani, uba nendlela yawo ukuthi uphahlela kanjani. Kunendlela yawo futhi ukuthi usebenziswa kanjani. Abantu labaningi hayi ngoba igubhu dingabasebentele. Abantu labaningi baphambanisa imiyalo, baphambanisa imithetho yetigubhu. Bantu labaningi futhi bahamba bangene la kungamelanga bangene khona. Le uthole ukuthi mhlawumbe na uphengulwa uthole ukuthi lento lo yakuyilanza kulomuntu ayihambisani nedloti lakho. Ngoba awumani ungene kwesigubhu uyaphengulwa uthole ukuthi no baba wena noma wena make noma wena babe ngoba angeke isigubhu sithathwe umlomduna kuphela nalomsikade uyasibamba isigubhu asiyo inkinga isigubhu. Sigubhu mfowethu abantu baphila kuso, abantu siyabavikela futhi. Lenye into nje lengayisho ukuthi abantu abathole indlela uma ngabe umuntu afuna isigubhu senhlanhla akangene athi ngitofuna into yenhlanhla la ekhaya aphengulelwe anikezwe indlela ukuthi okay wena ufuna isigubhu senhlanhla. Isigubhu senhlanhla lesi sithola sitasichumanisa kanje kuwe ngoba kukhona izalukazi engazazi lezi zinto. Kukhona kwayiwona amakhehla angazazi lezi zinto. Bese sekufuna ukuthi wakhombe ukuthi lokho akusiyo ingodi, lokho akusibo bulwane, lokho kubunyanga. Kodwa lokho angeke umani usuke kukwende. Kungenzeka mhlambe njengoba unikezwe isigubhu mhlambe kofuna ukuthi ube nalo igobongo thize elizohambisana nalesi sigubhu ukuze uhlangabeze idlozi nalento yakho yenhlanhla ingaphambani. Manje labanye abantu ngendlela benda ngayo tinto uthola umuntu wenda isigubhu ngendlela yakhe. Kodwa nje into lengayisho isigubhu ayisiyo into yokuthi ungefika manje ngithi nasi isigubhu hamba. Kufuna ukuthi ngikuphengule ngithole ukuthi okay wena unenkinga wena kufuna ukuthi uwashwe na unenkinga ngoba angeke inhlanhla imile la kunesinyama khona. Ngeke inhlanhla imile la kuphambene khona idlozi. Angeke inhlanhla imile la wena khona usese nebutha lobuningi emtimbeni wakho. Lokusho ukuthi ukuze uphile kufuna ukuthi uwasheke emtimbeni. Na ucetha kwasheke emtimbeni bese singena enhlanhleni. Sathi into yinyeke thina ukuthi ma wanenhlanhla emhlabeni netitha tiba khona. Angeke ucale kuba nenhlanhla kube tetitha lekulandzelako. Ukuze ukhona nakhona kuvikeleka. Ngako ngiyaye ngithi ke mina kuyaye kube kuhle ukuthi umuntu efike ahlale isikhathi angathi utawufika nyalo asase isigubhu nyalo ahambe afike kusasa athi ndawuvukela ekseni emkhuluni uzothatha isigubhu ngihambe afika afuna ehlala 2 hours ajike akusetshenzwa kanje kune process eba khona lapho. Angeke into uyende manje uyithole manje ngoba kungenzeka mhlawumbe ngifike ngithi mina ngifuna ukuthi sihambe uye kuyophengula uhambe uyiswe esigangeni uye kuyophahla uqele mhlawumbe kunemindzawo longahlangani nalesi sigubhu lekufuna ukuthi siyocela ukuthi uhlangane nalesi sigubhu ngoba yonke into nasiyenda ebunyangeni asiyendi emoyeni. Lokusho ukuthi iprocess yonke lengiyendako ngiyicalisa empengweni ukuze sikhone ukuthola umnyombo wempilo yakho. Kungenzeka umuntu ofuna isigubhu kanti ekhaya kini isigubhu savalwa. Sekufuna ukuthi mina ngicale ngokuthi ngithole ukuthi yini lesiyilungisako, yini lesiyivalako, yini lesiyivulako. Ngiyayizwa uyayibeka iyacaca ngicabanga ukuthi umbukele ekhaya futhi naye uyayithokozela. Before einambeni zakho doctor sivale mhlambe ikuphi okunye ufisa ukutshela abantu bakho ngoba phela ziningi izinto ezihlukene ezenzakalayo. Abantu nabo eMpumalanga bavivile manje ngamapeni badinga inamba zakho. Abantu eMpumalanga abavive impela abaphakame impela ngoba
lesikhathi lesesikuso sekugcwele bathakathi. Abantu eMpumalanga kakhulu ngiyabakhalela labo labasengakafiki batawuphila, ngiyabavela futhi ngoba angeke ngikhalele iMpumalanga yodwa. Ngikhalela live lonke umhlaba wonke. Ngoba abantu emhlabeni kukhona namhla lohleti la ehleli khona. Ahlaliswe inkinga layiva mhlambe ngo2010. Lesolo namhlanje ukimhluphekisa. Yebo uyasebenza kodwa uthola ukuthi imali akabi nayo. Inkinga lembambile uthola ukuthi wayebanjwe isipokwe. Uthola ukuthi umuntu kukhona umuntu lesolo afela uhlangothi mhlawumbe. Lo munye uthola ukuthi ushaywe ngesifulane eMpumalanga kugcwele umqobo lomubi uqhamuka ngale kaGogo hayi eSwatini ngale kaGogo even la kaMashele ngale kaSamora Mashele ngale Mozambique. Kunemqobo lomubi leke ekuthiwa isifulane. Kunesifulane lesi sifulane lesi sasikhandelwe tinyamatane ngoba kwakudingelwa ngaso. Kodwa namuhla abantu sebasiphendulile manje sesisebenza kubantu. Le namhla nasingasikubambile lesifulane lesi sikubamba manje ungabhubha futhi ma uweak. Lokusho ukuthi abantu kufuna ukuthi bacinele into efana leti imihwebo imbhulelo imeqo malumbo amakhubalo kubantu eMpumalanga baphelile abantu bafowethu nabotsatsekhu baphelile ngemakhubalo nangalesifulane lesi sifulane siyingozi ngoba kulabanye siyabachwalisa linyawo lihlale lingaka umthwalo. Kulabanye umthola umuntu sisu sikhukhumukile akakhukhumukisisu but ngoba lesisu sesiphakeme naso kodwa uthola ukuthi lento le ekhukhumukile ngula isinyeni sakhe kwakhukhumuka lesinye lesifulane sakhuphuka satosima kuye esinyeni sesimili setinyama. Lokusho ukuthi lento iyaphila lengakhathi iyahamba la ngaphakathi kuwe. Umfice lomnye umuntu agqolana ngomoya ngaphakathi baye bathi ke labatiko bathi hayi ngumndzawe kodwa mase sibambe timbengweni kungaba ngumndzawe kodwa timbengweni ma siyithole kahle kuyaba isifulane ngoba sifulane sasifike sibhodlo tetinyawo tenyamatane ilale phansi inyamata befike bayithola inyamata bamboyidla ngoba kwakudingelwa ngayo kwakusengekho labangakwakha lokusicipho. Kodwa namuhla sekucipho thine bantu ngayo lemithi le. Ingodi kakhulu lento ngoba umuntu njengawe nje mfowethu usesecinile kodwa ungathi ficulele phansi in a week ungabulele phansi ungakhona lutho ungakhona ngisho ukudla ngoba lo umkhwebo lomkhulu losheshako. Kubantu nje kakhulu ngithi ngiyabakhalela abaphuthume bantu ngiyathi labakhona kukhona labalele phansi namuhla kukhona futhi labadidekile ngaloko. Mhlawumbe bazothi dokotela awusiphi inamba siyamdinga dokotela sifuna ukumthinta sazothi simxhuma kanjani simthola. Mina ngitholakala eMpumalanga eNkomazi. Abantu abangithinze ngibanikete indlela letakimi. Bangifonele bantu nangale WhatsApp bangifone bavele ngakhona batangithola ngikhona. Na ku Facebook page ke ngikhona. Babukele emakhaya ningesabi ukungena khona uyangifica nje impela. Inombolo yami elicingo 0712 4612 16 0712 4612 16. Siyajabula siyabonga ithuba sibonile sifike kubhizi ngendlela esimangaliso la kodwa wasinikeza ithuba ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe la kwiSelect Africa TV. Sikufisela impumelelo dokotela niqhubeke nisiza abantu ngoba abantu bayagula. Abantu bayagula kakhulu bagula futhi indlela leyisimanga labanye bahluphekile namhlanje. Labanye abathi badliwe indodaba emabhenki. Ngiyabakhalela ngoba kutabo December labanye bangena ekolotini. Labangazi bathatha badalanga enyakeni ozayo labanye badimothiwe emsebenzini. Labanye bakhishiwe bakhanseliswe ama contract wabo ngendlela labangayiqonzi. Labanye intumbe entabo akungeni nje umuntu. Tinyanga tikhona la ngaphandle kodwa uthola ukuthi umuntu lidlodi kuye liyaphila but akasebenzi.
namhla ngiyamdedela loyo muntu loyo ngithi akaqhumane nami akangithinte ngikhona. Mthinteni udokotela abantu baphile bafowethu sisuke senzela nini emasilanda insizwe ezifana nalezi bukani nje sikhuphukele eMpumalanga namhlanje sayisondeza eMpumalanga sayiletha eduze lapha eMpumalanga sukuma nangu udokotela ukhona mthinteni uyishila inamba zakhe nimthole bafowethu nikwazi ukusizakala njengoba esho ethi kunesifo esibi kakhulu lapho yena angakwazi ukunisiza kusona. Siyanicela ke eNingizimu Afrika sicela thina sifuna ukuthi niphile iSelect Africa TV yanithanda kakhulu sikhona la besinodokotela kusazoba mnandi bafowethu manifuna inamba zabo zakhe udokotela zikhona lapha ezansi. Siyabonga dokotela. Hayi ngibonga kakhulu msakade ngibonga kakhulu emakhaya.